Good morning. Welcome to Times of Manipur, and you're watching, as usual, Coffee with Times of Manipur. We do have very special guests as usual, and today it is in the field of sports. Manipur say sports study aduma powerhouse in Haiji. Haidi ni mamlo yanare. Adubu Manipur na atopa hiram kayamada ekoi export onu honai. Akoi silk export onu honagi, kihom gi export onu honagi. Madu fellow adubu Manipur gi sports personnel मैम से कोई इंडिया की नदनतना पिथी मफम अयाम बदसु हम खरदसु कोई एक्सपोर्ट तौदुना अचौब कोई मणिपुर की इनकम तानबंग अंबा अदुगुंबा केनो मोइरी एसेट अमोइरी अदुना ngasisu अदुगुंबसिंग मरक्तगी यामना नहादी ओइरेबा अदुबु अचीवमेंट कयामदी तौखरबा अदुगुं मियोयमा अखोय ngasi उनजगे कोई डॉक्टर रोमियो मेइटेई नंगसिन लक्स थैंक यू सर डॉक्टर अखोइना हुजिक अखोइसे हम खंगे काइसु लेजे गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के मतंग सिदा दिया अदो अखोइ ओजाना पाइबिरबा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से अखोइना रॉक क्लाइंबिंग हाना काइन खंजरमे अखोइ यामना दी काय हाइतारे तारी तारागसु अखोइ कुपना खंजदबको सिगी मतंग से कमाइनागा अंत हाइबि मरमने ओलंपिक्स चले काइनागा यामना अनोबा डिसिप्लिन काइन हाबसे गसिदा डिटेलली खतंग अखोइदा खंगनबिउ जा कैनोनी स्पोर्ट क्लाइंबिंग असी याम नौरिबा अखोइगी इवेंट अमनी अहमददी स्पोर्ट क्लाइंबिंग जे अखोइना रॉक क्लाइंबिंग हारमे अदि रॉक क्लाइंबिंग हारमदगी आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग अना अदु हुजिकति मागी मसागी टॉप टॉपा ममिंग लेजरे स्पोर्ट क्लाइंबिंग अना स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग दा चलिसी अखोइगी इवेंट अहुमनी अमना लीड हाइजना अखोइगी वाल जिदा मखादगी सेल्फ एंकर तौरगा टॉप योबो तानाबा विदिन स्पेसिफिक टाइम दा अदुगा स्पीड हाइजना अखोइगी वाल जिदा 100 मीटर चेनबगुंबनी अखोइगी 15 मीटर सी 6.6 सेकेंड 6 point something दा मतोन यौनबा चेंखटपा वाल जिदा वर्टिकल वाल जिदा अदुगा बोल्डरिंग हाइजना अखोइगी 3 मीटर दगे हेना वांगदबा वाल जिदा विदाउट एनी रोप विदाउट एनी एंकरिंग अखोइगी प्रॉब्लम होल सी प्रॉब्लम जिंग असागी पजलिंग तोहनबा क्लाइंबर जिदा अदु माना रूट से थीरगा टॉप योबो तानाबदुनी अहुम जिना पुंजलगा अखोइगी स्पोर्ट क्लाइंबिंग हाइबा अदु अहामदा एडवेंचर स्पोर्ट्स ओरम तारागजु होजिकती 2020 टोक्यो ओलंपिक्स दा इवेंट अमा ओइना यावदरबा दुंबा डिसिप्लिन अमनी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से अदु अखोइगी 2020 गाइना अखोइ केनोगसु तौ विजन 2020 तौइना असिगसु मरी लेना खलबसु याय अखोइना लेना के अदुगा अखोइना याम नुंगाइजरी दि मणिपुर दगी अंगांग अमा अखोइगी एथलेट अमा माजे हुजिक इंडिया की केम त लेरबनी माजे जूनियर एशियन चैंपियनशिप ने चैंपियन ने माजे चिंखै गान बाहरी से अदु माजे हुजिक अखोइगी लाइबक फरगदी माजे अहानबा नॉर्थ ईस्ट की अहम ओलंपियन होइदोरिबनी अदो इंडिया की केनोसी कमाइन सिनेरियो से कमाइन तो इंडिया दा क्या मुक ओलंपिक्स से क्वालिफाइड ओइगनी काइनगा ओजाना पाबीगे ओजा तसेंग हारगदी इंडिया दा लेरिबा अखोइगी क्लाइंबिंग वाल सिंग से यामना स्टैंडर्ड ओइबदी बोइदे इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज अदुगा इवन अखोइ मणिपुर दा हाय तारगसु यामना थवाइ नुंगाइ तनिगाइ ओइबा अदुंबा केनो मनि कइनो दा अखोइदा खुमन लंबाक दा चंगमम दा लेरिबा अखोइगी एमएमटी की कंगला रोक वाल से सी वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाल ने नॉर्थ ईस्ट दा ख्वाइदगी लीरबा अदुगा सबस्टैंडर्ड ओरबा सिदा प्रैक्टिस तौरगा कोई नेशनल भौकी चनबगी प्रिपरेशन जे वारबा दुंबा वाल ने अदु सखोदि नौन खंजरिने बरोंद सिदी सुया याद्रबा वाल ने अदुना अखोइगी पोटेंशियल याम लेबा अखोइगी क्लाइंबर्स जे पोटेंशियल लेरगजु मागी सपोर्ट सिस्टम वालकपा अदुगा इंफ्रास्ट्रक्चर जे नील गुमने हुजिक लेरिजे अदु आइना रिक्वेस्ट तौजबदी मणिपुर सरकार ना करिगुंबा मतेंग पांगबीदना स्टैंडर्ड वाल गुंबा मा इंस्टॉल तौबिरगदी लाकदरबा चही खरजदे अखोइ मणिपुर दगी अंगक फंगना अफा अफा प्लेयर्स थोलकने हैना आई थमजगे ओजा अखोइना येंग मतमदा को स्पोर्ट्स डिसिप्लिन खलाददी हे हौरकपददी अहोब डिसिप्लिन हाइ तारे को ताइकुंडोनी खंगदी कहिने मणिपुर से अदुम ममांग थादन चलिन इंडिया की मरुइना अदु अखोइ क्रिकेट तगदी पा खाइजन बिसुं गमदे अदु हॉकी दगदी अखोइ ट्रेडिशनली तौरगसु मणिपुर हॉकी एस ए टीम याम लिंगदरगसु अखोइगी मतममदा ओजा थोइ बहोइ टिकेट होइ नीलकंठ हारे हुजिजकसु अखोइगी वर्ल्ड कप से होम सानरी दन नीलकंठ ने चिंगलेन छना ने कोठाजी ने दिस प्राउड मूवमेंट को अरमाइना अखोइगी केनोजसु रोड क्लाइंबिंग से अखोइगी हय पोनी गाइन अखोइगी यामना अचौब नत्रगसु थेक्थोक्सिन गे तम थुबगी रम त फाविना अमाने रोड क्लाइंबिंग से अखोइ क्याम चानगदगे अखोइ फिजिक्स से येंगुनगा ओजा अखोइगी फिजिक्स से उजिउजिक फिजिक्स से अखोइगी याम चाने मागी एजिलिटी को अदगी फ्लेक्सिबिलिटी अदगी स्पीड एंडोरेंस हारिबा केनो मैम लोय कंपोनेंट मैम लोय दरकार होइबा अदु चाइनीज जिंग जी अदगी कोरियन जिंग अदगी जापानीज जिंग मोय अदुम वर्ल्ड स्टैंडर्ड अदुम योबो गमेबा अदु फिजिक्स ती अखोइ हाइपेट मानबा गातनी अदा द थिंग इज मखोइने एडवांस होइबा हेनगिबा ट्रेनिंग दगी इक्विपमेंट दगी सपोर्ट सिस्टम जे अदु अखोइ सिदगी इंडिया की चैंपियन गो होइरी सिदी मागी होना जमनदनु होइबनी सपोर्ट सिस्टम दी मणिपुर दा लेरिबा सिस्टम जिदी नील गुंबने बजि क्लाइंबिंग दा लेरि सिदी अदुबु सपोर्ट से फजना पीबीरबा अदुगा कोर्स फजना थंबीरबा
wall fazana install to bitar gadi akhoi ju India da di ojana habi chamane chahi khari mamang da akhoi ji India da akhoi ji champion ne akhoi north east zone na akhoi India je zone taru khai do sport climbing je ado 8 states si including Sikkim akhoi 8 state haiboni represent oi ayam badi Manipur ring aktani adu hujik si leirami devla mazu Asian champion ni gold medal ani gal rokhiba maje record thamgiba nupim chani adu hujik leiriba scenarios dadi akhoi gi women's open daga tholok na ba climbers leisalakta ba adu hanadi Manipur di yamna aware way parents sing je players ni kaina Olympic event da yam ba emphasis pi ba kaino da AC gi event sana ta gold coast option bi gold coast je yaudri aduna Olympic event way tara gadi parents sing na support phangmani na adu da hena chalamba adu sports climbing je hujikti Olympic event ama warabani na adu akhoi gi physical structure ga jam chana ba sports ama wine aina hajini gi parents sing na ju players sing na ju sida hena thawai option bi raga yam thuna national champion chu oiba ba Asian champion chu oiba ju ba adugumba event amane na ai adu di sida koi amna emphasis pi na paisa ga thada dana yam mieng chamba ke nom di oire man Olympic ki event ama Olympic ta medal gri phangba ya ba khonar gari 2020 se kitang budi ngaisle ko da adu si medal ga sa tobu ya roja kai mo khotna basi ko ka hena phadana hene honar gadi siksu matam lai riuja adu hojiki akoi gi angang se chingkai ngam baji hoji ma Manipur da akoi training ta hondre training ta unab lai tabni na hoji ti ma Manipur lai hoji ngarang nan da loisan gi ba sangai bouldering competition je sigi ma lai ram bani ai adu gi dam tane ai thokse rai jo adu ma je hoji akoi na plan tawri akoi Tata Steel da makoi gi standard wall lai sida thar ga Olympic ki mamang sida ma je adu coaching tham je na koi plan tawr lai oda coaching gi planning so suppose oja si akoi gi hojiki India gi team se Mount Everest ga kabi ru ko mayam pudana adagi mayam gi expedition la ko na lead ka tawre do oja sai training gi matang da su equipment matang su hajare na akoi gi tenzing hoina ka gi ba matam duga oja ngarang na hansu oja na kemta khula yauduna akoi Manipur gi flex Mount Everest yungure kai na ga su ba highway tabi ko oja sigi matang da haje na wai gi tenzing hoi matam da ga live equipment ga yes Mount Everest ka ba sing akpuni kai na haina mina hojik na dum yam hoi madu su angak pudi oi ko matagi altitude tu wam khot pa magi keno mayama naturally kudung thibu mayam leibni na ado sigi hujikan kamaina kavi dik Mount Everest oja de camera ka kavi tenzing gi ming pan bi ko jam noaje ai je aseng bade tenzing gi satra ne okay tenzing norge gi makha dai yan hanna Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling akoi gi world gi one of the finest institute ni matamam da Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling je adugi 80s 84 5 ta tenzing norge je ma je field training director hoi hmai da live mai makha da je aham boina training tawjare matam du da Mount Everest ka karam je ja angak pani da equipment si di hujiki lainari hujik lairi equipment si ga har ga am thina changes ni aduga hujikti matam du da sinarba du di museum gi equipment adu gumba oire hujiki museum da aduga hujik si di ja aduki matik advance oigre mountaineering je equipment si aduki matik phagre aduga magi backup support system aduki matik phagre aduna Tine tenzing hoina karami du di real mountaineering ni aduga aseng ba hai taragadi Everest si di hujiti yamna commercialize oiraba adugumba expedition amani akhoi magi basic mountaineering and advanced mountaineering loiragadi anybody can apply for Everest expedition aduga Everest expedition ji one of the most expensive expedition amju hoiba kaigino da magi di Nepal government royalty jam high wena loba aduga aina kaning en ai thanda chatpa yadaba magi Sherpa darkar kani support system satellite phone and then equipments je adugi mati expensive oi Everest sinebe equipments ji for example climbing shoe hiro -35 -40 the comfort oina ba sarak shoes ni adusu France kumba Italy kumba na saba poni na dollars euro da lakpani na it comes around nearly 1 lakhs adum pi khong PR amada ade akoina seliba dangri akoi suchi adum again 1 lakh plus adagi oxygen again Everest si magi altitude sigi matungina akoina supplementary oxygen je sin da ba yaraktaba adu khara mi climbers ka di without oxygen adum kari ko without oxygen adum kai adu di yamna rare case ni aduga ayamba di 99.9 mountaineers sing di Everest car si with supplementary oxygen ngakani aduna high racing ji yamna expensive orapani na yam afaba climbers sing na hekta Everest car ge sing amakte ba aduga kaishunata ba basic advance ka loroga paisa pai ba mi sing jina di masana Nepal government ta book tawraga royalty piraga afaba Sherpa ji ne ga dum Everest ka abzu mayam yaw ri khoi handa ki keno sing khoi Manipur gi khara ka khibudo sabra ga yaw de khotte aduga salai tari ki firan ga oja adu di taseng badi keno ni khoi Manipur ka je 2013 da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ MMTꯅ ꯂꯤꯗ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯥꯈꯤꯕꯅꯤ 2013ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ 2018ꯗ ꯀꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯖꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯥꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯁꯦꯔꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒ 2011ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯦꯔꯄꯥꯅꯦ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ मागा तौर चप्पा मतमजा अखोइना केम 3 देना केम 4 जी केम 4 जो अखोइना डेड जोन हाय अखोइगे थिन इयर जे सी योरमदाइ सिदा अखोइगे एवलांस लाक्तना रॉक फॉल माजे हेड इंजुरी तौबा हेड इंजुरी तौबदगी हेलीकॉप्टर इवाकुएट तौरगा माजे दुम काठमांडू पुगिबा आई अंगांग अनी सिदी खंगौद्रे मादे आइना केम त लेबा मोइनी ना मथक हाइगत किबा अदा मखोइनी दि सुगं खंगदना अदुम केम 4 योक्शन गिबे वानी योरकांदा केम 4 योरकांदा मखोइनी ना शेरपाजी गाय लेबा कंकांद योरकदोइनो ना अदे अतोपा लाइबा टीम जिंगा ए नंगी शेरपादे एक्सीडेंट थोक्तना समाइ तौना काठमांडू योग्रे हार कांजिदा मोइनी से उपाय लेत्रे अदगी कमिंग इयर्स ता स्पॉन्सर फंगनी फंगोय हाबगी जो श्योर लेते अदुना मखोइनी ना प्लान तौरे विल डू और डाई अदगी एवरेज से जैना कानिंगे ना त काबे यादबा मागी विंडोज पीरियड खर लई मे तांग अमदैना मे कुन भाउगी मनुंग जिदा काहौदोइनी अदु प्रिपरेशन इज 2 months कुम चंगे अप्रैल टू मे जे कोई बेस कैम्प दा दुम एक्लेमेटाइजेशन तौबा मागी प्रोसेस तौबा केम मथंग मथंग कारबा अमुकुमक मागी प्रोसेस कर लेग्रे अदु मागी तसेंगना सबमिट तौबगी सीजन जिदि ngasagi मे 1 देना मे 2025 साउ दा तेंजिंग होगी मतम दि खंग जाला मागी विंडो पीरियड केसे अदुम खंगे जा मोय मे दने अदुम तेंजिंग ना कारमी जो अदु मतम दे am change मोय दि January स्वाइजगी काबा होग्रे प्रिपरेशन होग्रे मागी होसगी लेवल 4 1 2 ड्यूरेशन जे अदु मतम दि खोंगना लोय लाकने हुजिकति याम फरिना हेलीकॉप्टर्स ना काठमांडू दगी लुकला भौचे अदुम एरोप्लेन अखोगी अदुदा दुम लिफ्ट तौरगा अदुदम थादारे अदे हौदोइने अदुने याम शॉर्टन तौरपा अदु शॉर्टन हाइजे जो बेस कैम्प यो हाइजे ऑलमोस्ट 10 to 15 days चंगे डिपेंड्स ऑन द फिटनेस लेवल ऑफ द क्लाइंबर अदुना अखोगी मतमददी 6 days अदुम अखोइना कवर तौसनग्रे अदु माइन तौरगा असागी अंगानी जे लास्ट मोमेंट होइबा सीजन जे लोइसलकबगी लास्ट डे जो होइबा काहौद्रगदि मोय अदुम रिट्रीट तौदोइबा अदुना केम 4 साउथ कोल हाइजे 28000 फीट ने अदा नुंगदांग से मखोइनी ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा जो लेतबा अदु मबानीना अयामबदी तौनै जे केम 3 दे ऑक्सीजन सप्लीमेंटरी ऑक्सीजन सिने मोइनी दि केम 4 बाउ जो ऑक्सीजन जे सिनदना थमजल्ले मोइनीना कोइनी मतोन योगदा सिनजेना कादोइने अदगी अहिंग जिदा मबानी जे डिसाइड तौरे लेट्स डू अभी उपाय कनो ऑप्शन अमत लेते सीबु चंगबा येंगा जेना मोइनी सिना पुंग मापन मखाई 10 तारक बसाइज मखोइनी जे काबा होए अदा लास्ट सीजन जो है इंजलक्पा अदे तिंगामीबा रो फिक्स तौरी मैम जे लोय फ्रोजन तौदना मबानी जे अहाम बोइना जो चटपा याम वाना मबानी जे अहिंग जे काय कारगा बेस कैम्प ददी 3 days अखोइदि मोइदि मिसिंग तौरे हाबगी केनो वखंद लेग्रे कम्युनिकेशन कैम लेत्रे बैटरी लोय डाउन तौरे मोइदा पीगिबा सेट अदगी सैटेलाइट फोन लोयना ऑफ लेग्रे अदगी टेंशन जी फजना वांगे अदगी एक्सीडेंट थो कांसिदना मथंदा कमाइन थोकदन अतै मेंबर्स थो मय अदुगी प्रिजम्पशन द लेरे अमाइन तौरगा मखोइनी जी अहिंग जी कारगा नोंगालकपजिदा समिट जौबने ओहो लकीली समिट जौरगा मबानी जे ग्रुप फोटो नमनबाना तौगा ग्रुप फोटो नंबजी याद्रेबा मबानी जे अदगी याम ngaiदी मबानी ना कमाइन तौरंगेदा मणिपुर की सलाई तरेप की फिरान जे पूरगा चलम बई वानी दा अदगी दे आई अदुसु आ मखोइना मखा यौरकान दा खंग बई वानी पुई जे खंगदे अदगी मबानी ना फोटो गा नमना खो तौरकान दा फोटो दु उरकान ने आइना खंgai जे सेव का तौजानी ने बेटरी के जे पूरगा चले जा अदे मोइनी दा GoPro अमा फिट तवे GoPro अम यावी अदगी कैमरा अमा अदगी कैमरा मचा अमगा अदुना तौरगा मखोइनी जे विदाउट शेरपा recording oja without sherpa average summit toroga tek ta gaidana hale moini oh ja this is coming back to the koi gi manipur gi maitai machana ko ozali bisar arunachal ni ko ita adum base to biram ne manipur na te itanagar le okay itanagar so keno ki ekoi gi manipur gi haitare ko manipur gi training fan to biraga natraga mapan da train toroga su khoi mapan da thabak to sing haitare ko da sigi oja kayamukti thengnabi gi oja gi line sida taseng madi oja adventure gi fields da di फजना प्रोफेशनल होइना तौबसे आई थंदराना खल्ले ओके आईदी हेक पिसकपिंग इदगी क्लास 7 8 तगी एडवेंचर्स दा याम नौरिबा केनो सु होइदना डिसिप्लिन सु अदुगा अदुम हुजिक सु आइना अरुणाचल लेजर जी गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट के मखा दा को एडवेंचर विंग अम ले एडवेंचर विंग सिना तौरिसि
to promote the adventure sports. Okay. Aduga Indian Mountaineering Foundation haiba akhoi India gi apex body je sigina northeast zone na akhoi 8 states gi aije coordinator oina moina thambi kaino da 8 states da adventure ji promote tawna ba adon national level so da selector oina adum ai je sport climbing gi hai taragadi akhoi na judges ki exam am lei judges ki exam ji International Federation of Sports Climbing ana makoina lobo exam ne ado ai je national grade 1 qualified judge hoi jari hoji ji ado national championship lakpo matam da edum judging tawi ado ozagi doctorate che puna keno da pune da tobi reina ko ozai master na Shivaji University da Maharashtra da aduga PhD na ai Manipur University da tawa Manipur University da dum akoi sports medicine gi matang da sports ki kari physical education and sports ni aduda aina pamjabina aina adventure sports aina angang ong de adum loina dana labani na aina aigi thesis da adventure sports ju hapsan jabai wane ado hujiki oza keno sida ko just keno khatana taba magi technique tana taba ko masida khoi gi keno singsina sports medicine bu hairo adigi ato pa khoi gi oxide dieting bu hairo food bu hairo suma me amsini hujik changes se kya mu pura gi hujiki sports singsida oza America na faruba China na faruba Australia na faruba sports medicine gi support ne za sports je khoi thaina paksana sanar practice poktok toroga yarakta hujikti magi backup system de aduki matik phaba research se aduki matik wangna leigre hujikti angang ama kitang charopada chahi manga taruk hek pharak pada angang je karam sports thajalaga hena phagadage hena thuna achievement phangadage test macha am toroga dum khang bajane adu hujikti khoi India da di tawrisidi especially Manipur to isu angang mem je paksana sanhalaga magi tanja yenga magi mana pamjaba game to adu te changchen bai wane aduga Australia da America da China da tawri sidi angang ji hana loina tested tawe magi muscle ji karamba fiber no magi gym ji karamba game da hena chana ni gan aduga test aroga training tawtar gadi within a very short time magi achievement jam thunu lakpa aduga amuk India da di koi gi sports medicine ji am nauri aduga fitness level ji in compared to akoi mongoloid stock singa leiba aren kenoji ga ju am khena ba aduga aduna ne akoi sports se notice te hena emphasis pi taragadi akoi ji am thuna international level da adagi olympic level da yawbu yagani na akoi na panari je kaino da akoi di discipline ayam bada specific discipline khara akoi na yaroi da discipline jo dum lei basketball gi sanbu ya bote akoi hai china adubu akoi na sub junior ko si dadi dum akoi jo excel da yari ba akoi adune ado oza hujik ne khoina mo aimung khangjening ngisina ko sports na khoi ai tare drama jat lei tabi mong da em nongai ba accident ma da lijage ko akhoina matamam de am kan ne tana e mayang adu ada kai khana ba timing sida ko oza khoi keno da ying jage he ba khoi gi oza sum bombe gyan ta ne Mahendra stadium da khoi gi hockey tournament hoina ado hockey tournament si lower kan da Indian Airlines ki Manipur am thim po ki ko du Manipur lingde mo ya khoi ki individual oni am linga ko aduga Indian Airlines ki play lower kan si da oza tiken si da mayam si khoiram bani khal khoina khalli wa khan si ga amorom da adu sports bal lam si da di jar bi khai de jani ko khai manung da adu politics pudi mayam le mani ko ta sports have discipline si da di ta कहता है मैं कोर्स नहीं खंगती मैं सीनियर से हम रेस्पेक्ट तो नहीं देना अनु ओजागी हुजिकी डिसिप्लिन से ट्रैकिंग से दसु डिसिप्लिन से जो कमाइना हुजिकी एकदम फनम सपी रिबना तरगा जनरली ओजा डिसिप्लिन से यामना मरु ओइन से लोगजरगा मसी इंडिया दरी कमाइना लेबिगी ओजा एडवेंचर स्पोर्ट्स से अतै स्पोर्ट्स का हैपेट मानदब को एडवेंचर स्पोर्ट्स से हमना रिस्क इन्वॉल्व तबवा अदुगा अकोइना हाइबदा there is no risk, there is no adventure hai adventure sports ka atai ga manartab jing sa ki discipline am bound to discipline am morakpa aduga magi kitang akoi retake yadaba asima soigre har ga su yadaba event am oiba aduna akoi da discipline ji di amna paramount ne adventure sports da aduga fitness level ji chu mountaineering daga tawri si di igi last breath phau je sinabani atai sports di ware ga na potha ba yabagi chances adam le aduga mountaineering ji di aigi leijariba source ji last breath chi bo khoi sinei aduna physical fitness ki level ji aduki matik darkar woi baduna akoina magi training regime ji chu yamna kare hetare magi training style je yam hena koi endurance based over sports mo bani na adu chaba thakpadagi adagi discipline ji dagi yamna kano woi aduga ngasagi amuk sports climbing ji da lagtar gade madi amuk olympic event mo woi rabani aduna madi amuk rules na bound to sports ni mountaineering da oja rules si akoi ethics ti lei ko aduga sigi rules si chanagadani haibaju kya leiti ba mountaineering da di aduga sports climbing ga hai target sports climbing de atai event jing cha manana magi rules and regulation lei jaba du mo event ne aduga ngasai gi
discipline juga physical fitness level ka sidi ja angpa phangna darka hoiba adugumba event amani oza Arunachal da no kaya muk keno se khoigi Manipur gi macha se ato to discipline atai daga kaya muk ti lei oza aseng badi oza aseng ba hajara gadi akoi yam proud feel tawji Arunachal je akoi gi maitei macha mayam na chaloraga sports si promote torokpani football jo akoi gi ahamba ko si maitei macha ni archery ahamba archery course akoi gi national champion ko puthoi jo koi maitei nupi macha ni adagi wushu hodori jo koi maitei macha ni taekwondo hodori jo koi maitei macha ni aduga adventure sports ju aina chalaga hogdobni adana Arunachal gi sports movement jidi akoi Manipur gi achoba contribution ne moi jo dum yajai moi masana ado moi physically adum oza moi se havidi mountain people ni no goza physically di oza aina yengjaba matam da sometimes Manipur macha jindagi hena moi physically fit way strong way adubu akoi na faurisna akoi gi patience am leiba akoi da load mayam je akoi na lowba ngamba adu Arunachal macham ga akoi Manipuri macham ga training tarko matam da initially tarko matam da akoi gi Manipuri macham maitei macha jing sai any people load se mana adum bear tawgine ba adu Arunachal macha sidi ma di nauri bani na ngai gi load se pisala ko matam da ma adu bear taw warakane ma je tandhara kani natra leithokna bohonra kani ani chi khakti gi difference adu sometimes adu hojik Arunachal gi few events adi Arunachal jo junior level dadi akoi weightlifting gumba badminton gumba dadi they are doing very good judo gumba jita di adum moje adum national champion wera abne adum ado moi different tribes indo kena lei na hawi Arunachal se ozana keno to lei bire itana ga lei bire som da bomdila hoy adegi tawang hoy moi kena adu types of different type le na adi hoy ko different type le moi tribes sing se adum sports adum thawai yaura moi oda hojik se khwaidagi moi the warrior tribe haita de Nishi tribe se Nishi tribe se moi adum makoi gi lifestyle jam warrior lifestyle ne adu hojik de moi they are converted into sports okay hojik any combative sports of how rising ja ayamba Nishi ngatani taekwondo da karate da weightlifting da adu moi di atai tribes in the yam advanced way sports da sports management da hairo adagi players hojik chahi khudingi tholai ba players ma'am da ayamba di Nishi tribe tagi ayamba in thoi hojik aduga moi government ki keno di policy di khoi khena bago ubibra Manipur gi policy ada support system je Arunachal di government gi fadana support pi sports se Rijiju lakpa matung dana taga adu mai mamangdagi aja India da highway sports quota je akoi gi any player samna mana excel tawtaragadi 10% reservation je India da leitri bani ko da Arunachal government 10% reservation for sports person thamme ba adu incentive su angak pa phangna pi aduga akoi mountaineering expedition da chali je Everest karola di 15 lakhs ne dum aduga atai state ta di ai admin leitien khali any individual ama mana qualify tawdana expedition chat ke hai taragadi akoi gi department na sponsor da 15 lakhs adum pi Arunachal government sports department na adu di osa se house akoi di naton ji ude hainari ne ko za osa di adum koi na chatlu re Maharashtra da kai da adum training se lakpi re topi re keno topi re aduga loina na akoi gi Manipur se lam na yeng matam da ko lam na yeng ba sina ui dina si kamai karam ba sports se future se lai ri bran kari kamai toragadi pharakani kaina ga wakhan da khanbi hi ba lai bra madu Manipuri is a sports si adum aina nungaijadabadi kamai tawgeda ngasagi hena pharakadra khalamba koigi hojik hana leramdaba infrastructure mayam ne national games matung da live infrastructure mayam je aduga infrastructure ji yengu taragadi hana lerambadu dagi hojik ne am pharabani adu sina hele phare habidi nate ko hojik ju mayam walibni watpadi adu hena pharakadaba event khara da discipline khara da akoi je sum tam maning halakpagi mong torokpa adagi akoi laibak thirina hek national champion hek warpaga akoi gi players je migrate to horpa migration jo amarom de esum phayenu khanje kari gana amarom de phai magi livelihood income generate tawri adu where is national championship ama thengnabam tanda natraga national games da goal gi fight tawri je Manipuri macha aduga Manipuri macha amarom da adu fatra amarom de phai adu sagi as a whole medal tally yang pa matam da asomda pugriba medal mayam dana akoi da tally plus option taragadi akoi team champion orakadoi adu ayamba akoi gi medal singje main tawdana khaidu eba adu su oza hoi oza adu su chumiko state ki level la yeng ragadi adu akoi na national level da natraga international level da leragadi legislation ai di legislation hai adu bu adu sumaina
Manipurdagi horpa amana haitare ko atara ma opportunity me ama phangra sunu ko atopa akhoi Patiala dani khangdi hena infrastructure info jaga amda adu huji bhogi akhoi gi keno se Manipur na hogulapagi budding te haitare ko budding still grassroots level da pidiwa akhoi gi khudung cha base si yengro kana natraga incentive yengro kanda karigum hirama da keno ozana to honing haitare ko si karam maina huji gi makha sa sa ko adu Olympian suppose Mary Kom si akhoi sida train tawre aduga somna kanda moi oiraga train tawra after all Mary Kom Manipur attention tawina ko admaina oja akhoi gi haibidi maruina atai te yeno kanda school gi curriculum da ga yahum leina makan planning ma'am leidana adagi sports medicine si takhon hingi kain leidana ja ko admaina akhoi gyms ta sports medicine gum hapagadi kaina ko adagi jenims ta hapagadi natraga adumbagi kari akhoi gi kanogi level sida ko ja ayam bade oja akhoi gi courses sing je yamna update taw ma darka hoy okay yes good point courses sing ji chahi magi diploma chaloroga mana chahi tarai mamang da tamgiba kun gi mamang da tamgiba courses ai moi update taw de habana te oji courses mayam ju yamna update oiba courses su lai ko yauri adu time to time department na mo khoi ji akhoi gi Patiala da ngata thabana chu Bangalore da ngata thabana chu mapan dagi natra even foreign dagi kauraga akhoi orientation course sing time to time pihaningi courses sing aduki matik update oiba ma darka hoy training du ka tan nalak taba magi psychological backup sports medicine gi backup si mayam je loi namak darka orak panina time to time mapan da thaba ngam drasu mapan da expert sing kauraga resource person kauraga orientation course kum bayam toina tawtaragadi masagi main di player ma sem bai je course ki makha dani adana course su yam update oiba ma darka hoy sima to honjaninge adagi infrastructure hojik laiba infrastructure jing sina yare habjinate ada infrastructure ji phajana henna thambiba jaga ja district ta aduga akoi gi grassroots level dagi training ji phajana honinge Manipur da mapam da chana ba magi discipline da grassroots level dagi talent hanji tawtaragadi coming 5-10 years adi amukka henna aina kanjab da Manipur dagi apo players mam tholokani kuidri no morom da haiga di kuidri adi akhoi gi kenona mai pak sando Manipur na 1971 dani mahang ahamba Manipur gi oina sports se khoi utpa haitare ko international level da yogi bise adu hawai di akhoi na sanin football ko sanabaga se system itaga se akhoi Narendra keno do tapa la mo tam India gi team gi mi mo lai kaina ga India phangba kai se kyam munna khalami dana hoitum India se khoi na represent tawi mong lai ne adu I think I'm very proud of that ko waram di akhoi gi yam kuidi ba sahi kuntra gi wari ni ko sahi kuntra han ni fu padri dana mo da aduna ko future da so hene lakhini khali mai gi growth che hena lai internet gi juk sunina koi ano idea su me ama khangamani na ado oza hoi ngasi gi ona oza hoi sangai gi oza loikre ko oza maru in lapi sangai gi ne ko sangai gi so oza kamai ni ubi gi na hana di lapi khra ba sangai gi ken ai sangai je hek horok podagi initially ai je sangai festival da adventure sports se adventure sports se part of sangai festival ne ado horok pada adum ai adum MMT gi keno MMT ga pullaga adum adventure se adum promote or lai ado aina pamjabadi hen adventure je akoi Manipur je potential jam wang adventure sports akoi adventure sports si amuk divide away ai part of akoi land based aero based water based ada Manipur si akoi snow clad mountain di leite adu ai taraga jo akoi mountaineering da akoi am excel tawri bo ju sik so adu bo mount high altitude expedition gum natraga ju akoi gi low altitude trek tawya ba mafam am lari akoi Manipur je ju adventure tourism da akoi 20% explore tawdri seven hills na question laga jo ngarang nan da akoi Tamenglong da akoi trekking team ama thai coincide with Tawang sigi Sangai festival sida mokoina waterfall ama hana di dum leijarabani mokoi gi lamdugi midi khangmani adubu limelight ta di khangdri ba adu handak chaluba team duna video pore photo pore adugi matik phajaba waterfall amje thengnare ba explore tawre ba main tawda Manipur da explore tawda jaga mayam leiri adagi akoi leiriba Lautak lake se si is a very good for water sports ki am promote tawba yari adagi Barak river je akoi white water rafting gi adum promote tawba yari adagi leiriba surrounding hills sing je paragliding akoi aseng badi Manipur da yana na paragliding akoi ne haudo omba je paragliding je adu hojik si paragliding je kitang sida gi bidong tawre program ji tawdre matam du de akoi
UGC ने स्पॉन्सर तौरगा पैराग्लाइडिंग जाम रेगुलर एक्टिविटीज ओइन तौरमी अमाइन तौदना मणिपुरदा अखोगी पोटेंशियल जिंगे होजिक लेरिबो पोटेंशियल जिबो अखोई टेप तौबो ngамजद्रीबा और बसे टेप तौरगदि सपोज अखोई माउंट एवरेस्ट लेबिने मत अखोई केनो से नेपाल से सर्वाइव तौरिने अचौबा टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म की डेस्टिनेशन मोरि अखोई सिजु डेस्टिनेशन याम चावब नत्रगसु अम ओहेनबो याबगी दि लेरिबो अखोई की केनो से लैंडस्केप की स्ट्रक्चर सिना यामना यारी अदुबु अखोइदा ट्रेन मैन पावर जे होजिक हाइबे वानी पोटेंशियल लेरे ओके फाइन अदुबु मपानदगी ट्रेकिंग टीम मंगा लाएन खलजे होजिक डिसेंबर द ट्रेकिंग टीम ग्रुप मंगा लाए कनाना नोबो ऑपरेट तौदुइजे अखोइदा लेरब्रा ट्रेन ऑपरेट तौनबा अखोइदा दे आर रियली ट्रेन स्किल पर्सन लेरब्रा लेते को जा अंगांग अमनी लेरंबे याय माना टीम अम पूरा चखिबे लेमहौरिबा टीम मरी दो कनाना हैंडल तौदोरिगे अदोइ तदि सिदा अचौबा केनो अमा वैक्यूम अमा लेरी प्रिपरेशन अमा दरकार वरी फिल तौनबा पेपर दा करिदा पलाव लावबने यारोय एडवेंचर टूरिज्म अजी यामना चावबो सब्जेक्ट अमनी अदुगा स्किल ट्रेन तरब मी यामना इन्वॉल्व तौरक्तबा यारोय ngасagi oja aina haije ट्रेकिंग खक्तई वानी राफ्टिंग तौनिंगबा मयाम लाकनी पैराग्लाइडिंग तौनिंगबा मयाम लाकनी हाइबा मयाम जे हैंडल तौनबा अखोइदा लेत्रीबा अदुना अखोइगी यूथ सिंगजे हेना ट्रेन तौबा एम्पावरमेंट तौबा मा दरकार होय अदुगा आई सिगी प्लेटफॉर्म से लौजरगा आई ट्रेनिंग सेंटर में जो हाइजरमगे अखोइना अरुणाचल की पोटेंशियल जी येंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ना इंस्टीट्यूट अमा एस्टैब्लिश तौरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स निमाजना मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की मखादनी अदुगा स्टेट की आइना नोडल ऑफिसर होइना लेजबनी सी हारिबा इंस्टीट्यूट से इंडिया दा वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट अमा होइरबनी या लापसु नते अरुणाचल दा दिरांग हाइबा जगह सिदा हाइबा इंस्टीट्यूट सिदा लैंड बेस एयर बेस वाटर बेस ट्रेनिंग अहुमकी तवी मणिपुर जो ट्रेनिंग चटपदी हौरे अदुबु याम अवेयरनेस अमदी वाली अदुना इवन आइना हाइजनिंग बदी ट्रेकिंग चटकेना लाको मतमदा ट्रेकर्स हिंजिगी मोइना चानिंगबा थोंगा पिजनबा अखोइदा ट्रेन तौरबा कुक फाबो लेत्रि उजा यामना इनिशियल स्टेज ने ओ अदु अखोइगुंबा अखोइना सिगी मयाम सिंजे टैप तौबु ngamagadi सिगी मयाम सिदा अखोइना ट्रेनिंग गा मयाम फंगदनादी मणिपुर की फ्यूचर दी ओदा यामना ऑप्टिमिस्टिक होइना ओदा अदगी हौजिक ख्वाइदे नौरिबा नौबदी नत्रे अदुबु अखोइ मणिपुर दि नौरिन खलिबा अखोइ कार रैली जिंजे कार रैली बाइक रैली जे आई हंदकता इंडो एशियन कार रैली आइना लीड तौर चचरुई अदुदा यामना nga ide aina Thailand yorokanda yangun yorokanda bikers mayam thengni कदाई चलिनो वर्ल्ड टूर तौरिनी कदम फावर लाए मणिपुर फावर लाए ओ ओके फावर गदे दुम चलिबा चखिबा अखोइना खंगद्रगसु अदु अखोइ सिदा अखोइगी हाईवे जे एशियन हाईवेज 1 and 2 जिदि कंपलसरी ओइदरबने सि कनेक्टिंग एशियन कंट्रीज वेरी इंपोर्टेंट ने अदुबो अखोइना प्लान तहुद्रगदी गुवाहाटी दे स्टार्ट तौरगा नत्र कोहिमा दे स्टार्ट तौरगा सिदा स्टे तौरमदना थ्रू तौर चटखिनेबा अदु अखोइना प्लान फजना तौतारगदी at least मोखोई आइटिनरी दा हापनदना 1 day होल तो 1 day साइटसिंग तो कार थौरगा ना आता चपन तेजा रैली तौर में मफम दु योरबा ngasi योबा हयेंग मफम दु कोहेनबा इंटरेक्शन तौबा मीटिंग तौबा अदु आइना नहान दगी सुम उजरपदा अखोई मणिपुर जे थ्रू तौर चखिबा एशियन रैली कार अनिहुम दि चक्रेन खले अदु अहिंग दंगले म नोंगाला दम थौर चखिबा नुंदांग योरकपा होटल दा अहिंग लेमबा नोंगाला चखि मणिपुर के मतंग दा मो येंगबगी कोइबगी कइमता खंगदना दम चखिबा अदु आइटिनरी जी फजना सेंबी तारगदी एट लीस्ट ngasi योरगा नेक्स्ट डे इम्फाल एरिया यंगहन मनि खंगदे मणिपुर की एरियाज खर यंगहन मनि खंगदे यंगहलगा चखि तारगदी अखोइदा इनकम जो दुम लेहौबा अदुगा मणिपुर की मतंग दा जो खंगा चखिबा अदुगा मखोइना हेंग चखरगा मखसाम साइ कंट्री चखरगांदा मखोइना मणिपुर संदोक्तना अमुहेना टूरिस्ट लांगनबा फ्लो लांगनबा अदुम सिनबे यायबा अदरवाइज नत्रगदी मपानदगी दुम पोरागा अखोइ सिदा दुम अहिंग ले चखिबगी केनो सि लेतारगदी अखोइदा इकान काना रोयना खले अदम नुगाइजे ओदागी ममन जामलबा अदम काइथोपितनो फमसे लापिरागा मणिपुर की फ्यूचर दा करि तौबु याबगे हाइबदो अखोइदसु यामना होपफुल होहनबा ऑप्टिमिस्टिक आइडिया मैम पिजर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू सो मच इट्स माय प्लेजर टू बी हियर ओके we are very privileged to have Dr. Romeo Meetei today maramdi mahana ano planning mayama akoida future da yam kanagadi have mayama pibire so viewers thank you very much for today being with us see you tomorrow